Kubaluleke kakhulu kuthina siyayitshengisa ingane ukuthi ungaba umculi uphinde futhi ube yintombi. Ungakwenza lokho. Abantu abaningi banalo ithemba lalokho, but siyayitshengisa iy'ngane ukuthi you can also do that. Umhlanga ubaluleke kakhulu ukuthi iy'ngane uy'qoqile ey'ningi and nathi siyayifaka kuleyo ngxenye ukuthi umhlanga uy'qoqile iy'ngane ey'ningi. Yes. Nathi ukwazile ukuthi kusibamba sibe lana bona omama ney'yalo nokukutshengisa ukuthi uma uhamba umhlanga indlela oy'phatha ngayo, indlela owenza ngayo. So kubalulekile ngoba ukufundisa futhi nendlela yokuy'phatha njengomuntu wesifazane ukuthi ufuneka uy'phathe kanjani. Kakhulu masiza kuthiwa iy'ngane ziyehliswa kuma-taxi, ama-taxi kumele egibele i-certain number. Kusiphatha kabi kakhulu ngoba ingane uma iya emhlangeni emhlolweni everyday isuke inethemba lokuthi izobe ikhona la ngalolu suku. So besifisa nje ukuthi iy'ngane bakithi kutholakale indlela yokuthi zikwazi ukuthi zingeniswe zonke zihambe zizoyibonakalisa. And siyafisa kubazali ukuthi bey'gqugquzele lekho ukuthi iy'ngane zingasali ngenxa yokuthi kushoda isibalo kushodani, bekwazi ukuthi bekulwele lokho ngoba namhlanje inhliziyo yethu ihlubuke kakhulu ngokushiya iy'ngane ey'khala zifisa ukuza lapha. Siyafisa ukuthi nekwaDukuza neLembe ukuthi ingenelele kakhulu lolu daba ley'ngane ey'salile emakhaya ngoba uma zihamba zemhlolweni zisuke zifisa ukuza la zizothatha iy'busiso nazenkosini ngobuntombi bazo, zikwazi ukuthi impilo yabo ikwazi ukuqhubeka ngey'busiso zenkosi. Yes. Yes, I think ikhona i-footage.